Na 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 na. No. Oh, how are you? 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 2020 is our year of victory. No nyako na wero na ya biro mate na woto ko tema. Okoraki. Kupushon elinde tuikera ase birango osasa ase mirengo yetu. Pito sengine sana kwa nini lakini ase mirengo yetu inafaa kufika anyway. Stay home safe. Na pia tumetoa episode mpya by the way. This episode it's all about things zile ambazo wewe unachukia sana. By the way, mimi kama ingenga mugusiga tu hata mangana mansu ugenda kwa Tagara Kiss FM. Na ingenga mugusi kwani iko nini? Anyway, subscribe please. Subscribe our YouTube channel. Subscribe to our YouTube channel. This is what to do. Lika Kiss FM TV. Kule Kiss FM TV igansa. Noche. Okay. Mnandega. Mnandega iga. Just here. Iga, you want to get red. Please. Subscribe. It doesn't cost. By the way, it don't cost no one bob when you subscribe. No, in essence, it just costs you bundles. Alafu, iga beke a bell. And things are nice, okay? Bye-bye. Yes, wapewe sifa. Oh yes. Wauni sio watu wazuri kama kawa kama dawa nakwambia kwamba wauni sio watu wazuri. Omwanchwa omodi. Gerali we channel yekwa ncholi rero. Ande tokote na kikaribu imeyen kimo gusiga iga nto semanye, nto kuane na ande nto kuana mangana ari muna nto omogusi ago to affect. By the way, una rero iga nto pote engane ngia sana. Ay kya baba. Omwane nyana. Omwane ga dongoromo. Na kimara bijole. Mbiande. Oh, sasa kwa 1 meter away. 1 centimeter away. Naked. Mbiande. By the way, our second episode, we believe you are okay. We believe our sound is okay. Yeah, I know last time it was so disappointing, but we're sorry. Sorry. Guys, thank you so much because multipatia feedback that it was bad and nashukuru sana. It won't happen again. Today tumejikakamua vile ndio. Na vitu iko sawa. Sambamba. Momete wiki ilieta usama tukalieta mtu akwana igore ya naki na sikyo musubati no mogaka akoraki bago chiti banda iziko basi bichisani ziko baje ago tu okay lero iganimbwate ingana takaturanye kwanira nkega inchibuna monya bantu inchibuno umuntu unamonya bantu engane yengo cheri yange sana kora usebikorwa biriho kuri asikanisa bitali Kongo tocha kuri somorandi toche mpaka asabana toche mpaka asaba yuti n'abasirika bonse meteme cyane ibintu emekone mekone miliye guciape na asikanisa sorry to call it, I don't know if it's a hash word to make it kone meke iga egochi young age bitu nango gwechire ibintu mbiraro bigo chibyako uru kanisa mebiko yani tometi nani na kiora usene bigundo byato bire timeti bire raiputi agumbu yole. Eh. By the way unaboniga mostly ibintu bire common slay queen baba ya achire estonte tu I'm not calling you slay queen, God forbid. Akina slay queen ende mechalero tena aba people bone ke club ekinasieka you slay queen tali kwa people Slay queen, you made kero abeire people ngo graduate yare. Wana ngo be slaying mama. Diga. Okay. Bono kwa people. Moche slay queen baba chiko che no abade people. Lakini baka batayonsa batali ground. Lakini no bale. Ate nchira bako isoka. Nchira bako itunonte. Motuke ga isoka te buya. Binanzete. Nyuma iko sawa. Maisinya. Digango kani. Nchira bako isoka telingia. Omo sangarika no chake te abantu baichire kanisa anaoza ki ko ku moja mbili tatu angalia mbele angalia nyuma yote iko sawa hocha mbako ikanza mutugari umrandi kurandia renge baba distracted mangana yo ana basire queen diga yo bana basa oyo ndocho yake te perfume aismente te perfume muna montogezi monto koronchiro kunechine otafos chine no venga no na gadoti ga yani ono mete ogosmel ke monto no wasire ga second sa shua ke monto chimakuli naki ngoyo wasawa ine mekone meke entare kuchina takasa basiriki wantika na acha sabarandi timeti na ngezi kyagara
Omurandi kwa Nikoleni saka. na bikoge chito balende pagani. No, agara mimi hicho. By the way, I'm a pastor by profession, by God's grace, I'm a pastor. Hallelujah. By the way, I'm a pastor. You can follow me on Instagram, follow me on Facebook, follow me on Twitter. And on Instagram, Facebook, Twitter. Unaweza wapea hadi namba ya simu. 07. Kuna group chat lakini my viewers please don't even try. Okay. No, I'm a pastor in God's sake. Lakini WhatsApp chat yaya. Mm. Ebi na bibi ntobia chake gawa pastor kwa koreria ngao. Pastor mchungaji anakula kondoo. Mchungaji anakula kondoo. Ikitaka kuona unachokwadira. Urochenga honestly. Omurandi ni gage chiri na mwaya. Ocha no kagachugwo. Okoleta. Mandas. Oya leta mpaka kanisa. Mimi sio nyanya yenu, musinicheze, musifanya nini? Mtebio mbili bya. Unasikia pastor kwa nga puralio mage kanisa ime. Puralio maga. Ana sasa mtaki unachua nikikuchua huko na shuka. Ulikuwa na matuta. Umetena ndi yango te mochokoro. Apa pastor maro na no konyora sire kuinie ya so ire. Why goma ochakire kanisa? You know I have a beautiful wife and children. Wakumia yande nika yaso okera. No, autangani. Agumbuya. Dike mata agumbuya. Neche kabe, neche bene sire kuinie yaro. Inkibona ko chaka komo. Temptation te mosoa. Kera takira ko tabeli ngoro machine duwe. Ya. Lakini tari ngako kwanera bante kanisa. Mate ko traki. Ko tabana you know isipara gacha isikosoa isimechana kogenda ya kando. Shetani ashindwe tabamida. Tebi ko mocho korobana chitavinchire chikale ko gosinye kanisa. Etabiende go chance nyankero aye gwachire kanisa gutariro mo shiriko kwe kanisa membi gose otana achire mwago. Ndaro otana kiaya ayo mocho korokana lakini amara matache mwaure na botanga ngani lakini ende one day ngaribisha michante yo. Anyway, nganda takia to ende better living mata. Ostoga nda deliverance rora. Ostoga nde kanisa nde yonsi. Tono no catholic muina to agase tiri mwana mo koma chenu haleluya. Tato ndo mo me konyo mo fado tena ki. Sio mo fado sendi konesas tafadhali wale ambao ni wageni simama usalimie kanisa. No. Mochokoro. Kuningangete. Apo kwa yani iki kero kinga to teba ngatini kente kibeke okore kanisa. But nikitu kanisa wanataka kujua new members wenyome wameateno jua kanisa chi recording ko inki mota atebere iga asini inki mota ki visitors motigare maega kisini ni omofato mo pastor morande mo diconeso mo deacon na bakuanire simple dengo de noche kero chica sasa beyu yani kero monto nenda rengereti tumbo iko paso tarande tubuya hapana tari ngati pasto tarande tubuya unajua kuna hiyo section kwa sengi chance bata kire abashiriki abo abanyi bate na bato kwana bora nyole mbaira makwani koruchikanisa cya basi bakarueta abashiriki but it's not a bad thing mochokoro yes, it is not a bad thing asa ulibana lile munenchege kene pyongere kanisa anondre ninga wevu maybe to 300 people it will be a bit difficult for me no but unajua kwa kanisa ngote na bale babone na ki abageni mbaroro batenene batokwana I'm a visitor. You are a visitor, yes. But they are saying kama kuna wageni kati yetu wanaweza simama watusalimie or kwa gate kuna kwanga na visitors book. Wewe ni choice yako ujiandikishe huko ama ukose kujiandikisha. But let me ask you maybe for example, nimeenda kanisa ya watu 40. Hawa watu wote 40, 39 they are members. The 40 ninje I am a visitor. If you're willing to stand and say hi to people, you will. If you don't wanna do it, utaka. Watasema like this man. No. Hakuna mtu anafikiria hivyo. There hapa hata mimi today I'll disagree with. Ingento kiongete. Ncheke ntongangete chikanisa. Neke kerogo ike kanisa mete sometimes tari wancha kwa monto konyoru kanisa. Yeah, roe. Lakini aingia konyolero. Okay, lakini tari wancha. Kuna na issues. Transportation. Wengine tunapata traffic kwa barabara. Una incheskusi mpote jamu mpote Mercedes yana. Jamu. Ya busonga ya bere. Yes. Wose konyora amagoro toko chire kanisa konyora maybe konyora waikire that 10. Hata muna inchomete kiane ngachi wataro kurega mpaka kokaera kiaide. Tiga ntu nchengo promoting ke koro tai.
Bono tiango tebi bono ndilikuwa ikire kwa nyora Ono kona mpaka seti hivi bantu bali gari. the church is full. Yes. Bono yabidi maybe kwa tebi mwesi kutoka Motugari. Mhm. Bono you have to go mpaka Motugari. Bono yogo etaiga attention yonsi ige kwenda so kwa raba shiriki bachakire okuranie kanisa hiyo. Okurani kwa nyora muntu naro komanyete bachakire ukugamba na pastor naka sene ukwa na matu. Mimi that's yani hiyo ndio kitu inanisenya kabisa. Lakini hata mimi down I disagree with you. Why do you come late? You know, kama unakumbuka venye nilianza kuexplain, Yeah. si kupenda si eti nachelewa kila siku. Chaka saa moja. Mochokoro. Anyway. Let's not argue on that. Si kupenda kwa mtu sometimes Okay. kuchelewa kwa. I've just left it anyway. Iyo ndo kene chengangete. Nichi si imese kanisa. Chikanza mo tena kiaba habari miezi imi put your phone on flight mode. Sikuisi chike kile siminebwate. Kuizi babegete chi Biblia. Kama tera. Akisikuisi kile ntuma ngibate flight ngibate ndege. Sikuisi na wako ndege antonsio. Piu. Bali ndege wachire. Okay. Lakini sasa hao ngocha bantu bale bagismaeli okane bukakasoma kumbe tali bukakasoma kumbe osere WhatsApp osere Instagram basinga yiga sore ko chocha wana mangana Hiyo tabia mostly ina happen with the youths. No, not only youths. Even Youths elder ama- people. Kuna hao watu wakubwa, sio wale unajua wale watu wakubwa sana tutabe mna elder chi kanisa. Huwezi pata elder anafanya. Yaani onye saitani omosere litukeli. Ikararale lakini utakona. Ikararale. Baada we kanisa na akashiki omanyora elder. Nona chau. Dakorara. Elder de pulpit mtu kabisa. Awaga ile delia tata saitani asindwe. Elder kanisa. Weke microphone ga. Lakini wacha como yani ilikuwa gura marani ya ile yako. Hallelujah no. Sasa hapo ndio nasema ma elder wakwenda sana ikabu no para ikere lakini not for sport ni age ndogo 20s 30s. Toko chikokolera. Yes. Ndete kota story ke terega iga talking of Koran. One day in America, this is a true story. Okay. Omuntu ya ngochoche kanisa. Erega sio kanisa iga. Obeke mutu iga. Hata nakingo sabande. Kumbe tari go saba, no korade te korara, uko kwanda eranchi te korara sana. Uno kore iga, ate no go sabari. Itu kan mapasta kama ina these people, babalanga 5 people. And these people, what I'll do to them, ngona ndi mistima. Baba nige kesha botuko. These people, they told me estima lero, sa to sapira kendo. Pira estima te yo. Bueno, akachaka buye kansa buya. Weka katikati. Sasa bono asi ikire koraki. Ashas rimiche estima for 20 minutes. 200 wasap. Dosa kabisa. Kayo monto ya bakuru. Korazo asi toraiga. Kwanza okura. Basta. I am blind. Pastor Ankonya, I am blind. Yani blind boronge. Oh, takut kaya kula kinago te. Hey. Oh no, kirana. Mo pasa tabaiga. Please, want to chike body kula kiria bantu kira. What is wrong with you, my brother? So you mean paka pastor yako kwa na kalege sunteime? Ati tukona mbantu kiaba. Ba ko ale kanisa imetari ko sabale. Because atara ki, end time pastor ko chama tana ki. What are you doing? No, man of God, I'm praying. Kumbe tali ko sabale. Ajirete. Abegete kia namba 3 gotira. Ai, ota gotige kia. Ona taba, the best thing to do, we katuraba to tega bantaba. Katika ko kuranda taki. Switch off the lights. Let us pray. While kunagiza. He wanted to know mbantu mane ngabakora. Ona wike katika hago sabanero otabo grebono. Atana pastor. Obe, I'm blind, please help me. I can hear you, but I cannot see. Yani jana ngocha kwa mushiri na ngonyora nese kina se kilomita bobe. Asa ndo pasa kete. Ata ono. Okay. Wait. Hold on, don't talk. Okay, God will help you. Ate washa ta. Ona kwa kete taya. Otoja ta aki. I have been Yani sleeping. nango maninche ndaire tingo ta kanisa. Tingo enda kanisa yumete kabere. Aseki. Obo soku. No, ahenkyo chekansa kwarari. Lakini mbona umete obo soku umete buka kubwatire. Anyway. Oraje, umete kiro muntu akora ikata kikoseka. Ebona kiabete. Oko ora. Ora. Yani ora abe laughing stock bobe. Anyway, ntomo kwane tirero.
Anyway, omwanchi omuligireri gano tokolera totemana ki ayenyo kubate tabia eliembe na ndebe no tunaki aibeka sa comment kaiga etabia eliwangete etabia eliwangete anyebeke Na nsaiga please aba subati nechi slay queen please yani beka chianga chia maskani go chia kanisa abantu Once in a week. It's just one day actually One day. it's for 6 hours 7 hours Only. kwenda most esoke buya yani yani aita kukost ile sana instead ya kukost hizo interruptions kwa kanisa abantu bako lose focus kanisa na nengo tebaiga amugaka mwako bekanisa elda bekanisa ninu chitaya chaito ni tokuligireri abana bawo nyamba bekayangangiya na intumete nintu chikonda chikomendaiga it can't anyway omwanchi wa omuligireri tote nambiye mara singing chokwanye cholire egeteseni yeke koba nambe yemo aso kwa mangana ali amaya amangana torengete sacheto tena mangana iburu amangana ali bedroom. Anyway, ekene episode yetu ya kabere to abengane episode yetu entangani ndo tokota mangana manso mangana maya abantu once diaspora, thank you so much ngota umusongo amana bana bangi babondeyo amana abantu abangi by the way. abantu baito bonsi babusi thank you very much Thank you so much because you've been supporting us and continue supporting us to grow pamoja. Amangana due to coronavirus, corona epidemic, you know, epidemic yega, whatever gekoroku, neli kongu. Please stay at home. paka noneli bose bakorko sen quarantine Abantu ngutwale biboko. Please stay at home. Stay safe na utasaidia wengi Thank sana. God. By the way, let me tell you, India, it's 24 hours lockdown. It's 24 hours lockdown for 21 days. Since we part for only 15 days. Kigara nyomba, vera nyomba, ende tokonya, toko. By the way, this virus haitembei. Binadamu akitembea hapo ndipo unapata hizo virusi. Please. Hata ukijua ni ile ukizidi kutembea tu ule rafiki yako utapata kwa barabara ujui kama ako nayo. Anyway, mtu wa mkono, tulete sun towels. Oh sorry, sanitizers. Bye bye. Till next time, please don't forget to subscribe and like and share. Na tuweke comment question. Bye bye. Abantu ba mintombi amore nje bakondoka Dion wa week omwana etometo. Ozo mwana lipera. Kaki please genda gari YouTube subscribe no sansa. Egente kikebaliri. Yani subscribe no kune kengere kikerense gaiga. Orare chi video cheto chinyi to upload each and every time. Subscribe abantu ba mintonto banje. Mwah.